Škoda nam je predstavila popolnoma nov avtomobil, Scalo. Pravijo, da je drugačen od Rapida. Zavedajo pa se, da vstopajo v zelo močen segment, kjer poskušajo s svojimi različnimi prijemi priti v ospredje. V lanskem letu smo prodali skoraj 1000 Rapidov. To predstavlja skoraj 15% v naši asortimanski paleti. Za Škoda Scalo absolutno želimo ta delež obdržati. Zavedamo se, da je to segment, ki je precej masoven po številu prodanih avtomobilov in konkurenca zelo huda. Poleg tega se pojavlja čedalje več malih križancev, ki so tudi na nek način konkurenca in ljudje dejansko prehajajo na te male križance. Yes, there are some design features which are similar to Rapid and Scala, but at the end this is a completely new car, completely new developed with a complete new design, so we decided to use the new name. It comes from Latin and it means stairs, measure or scale. For us the meaning is that we are taking more than just one development step with this car, because the difference between the Rapid and Scala is huge, and that's the reason why we are using the new name. Vse razlike med Rapidom in Scalo pa izhajajo iz tehnične osnove. Grajena je na novem podvozju. To ji omogoča daljšo medosno razdaljo in posledično več prostora v kabini. We are using this MQB A0 platform. Our technical development team did a wonderful job, and they stretched the platform, and we are on the maximum size of the platform right now. That's the reason why we can offer typically for Škoda quite an enormous interior space. For the rear passengers especially, we have the knee room of 73 mm, which is one of the best in the class. We have amazing headroom on the rear seats, 982 mm. This is completely the best in the segment. And one of the examples is also the luggage compartment, because this is also the best in the segment, 467 liters. This car, by measures, is really competing with the first generation of Octavia. Pogonska tehnika je seveda znana. Daleč najbolj zanimiv motor bo seveda litrski bencinski turbo trivaljnik. Taksisti bodo verjetno vzeli znani 1,6 TDI, je pa na voljo tudi verzija na stisnjen zemeljski plin. Poleg same prostornosti Čehi močno izpostavljajo tudi, da Scala ponuja bolj ali manj vse aktualne asistenčne sisteme, ki jih ponuja koncern Volkswagen. Recimo tudi tako imenovani sistem Side Assist, ki prek ekstra kamere na zadku zaznava vozila, ki se nam približujejo od zadaj. Ne pozabimo pa na klasične Škodine Simply Clever domislice. No, medtem ko smo strgalke že vajeni, pa Scala vabi z lijem za dolivanje tekočine za pranje stekel. Za konec naj vam odgovorimo še na vprašanje številka 1. Je Scala, tako kot Rapid, nizkocenovna Škoda? We are the top of the segment, because there we have Octavia somewhere between the classes, but we are definitely aiming higher with Scala.